Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway Jong pi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Dr. Jemino mautho ulapha eksti Risaiñ Jong siya president ka United Democratic Party upa met ba lingdo. Pagkani ka si Risaiñ ulaong baka day na kidaw Shimet. Bakidaw bamla akyar ba uhaban Risaiñ no nakaparti. Ulapan tibru ba Risaiñ ru nakakam ka ba ubat. Honorary advisor jong ka Planning, Investment, Promotion and Sustainable Development Department jong Sorkar jela. Dr. Jemino ulapan pau ya kajing songo ya UDP. Kabala ayo kalat ba unlong kum MLA. Banbat kum working president nadu usnam arja khatsaw. Kum general secretary nadu usnam arja khan riyaw. Hadu kani kenti pa Risaiñ no. Baru ay kubleru ya kajing kersyan kabaka parti kala ayo hakis ngi kibalalet no.